California hian kini United Pentecostal Church of Northeast India tena Sunday School Department ten zirlai bu anruaman korin le khabu le korin le khathon hril fiana kan zir don na ti chuan voinia kan zirlai tur hi zirlai bungsom ni le pathum na kan zir dona kan zirlai thu pui chu Krista thole na ti ani don ani ti chuan Bible chuan korin le khathon thon khat na bung som panga chang khata tanga chang som khat theng thu kha hoinia hian kan zir don ani a ti chuan uluk takin kan ngai tha anga a tha ome ti chuan korin le khathon hi kan hriat angin tirko polan korin khu aring tu te isuam hinga baptisma chang Chrispa chungkua te chung ho te koran avadin te nena athon ani a zirlai masa kan zir to na fesi khua a omlaya hele kha hi korin khomi te nena le kha hi avathon ani ti kha kan zir to a ti chuan voinia hian bungsom le panga bungsom ni zirlai som ni le pathum na bungsom le panga na thu hi kan zir don ani ti chuan ti hian a chung thu kan lu chil nga langa atha mai ome korin thon khatna bungsom panga thu hi hele khathon hi bungseiber korin le khathona chona bungseiber ania chang somnga le pariat lai a om ania korin thon khatna bungsom panga thu bupum pui hi thole na chungchang tirko pola hian thole na chungchang a soina ani deu veka chu voinia hian kan zirlai tur chu ani don ani ti chuan Krista thina le thole na hi chanchin tha in nga na lungphum ania apoimo ema korin ko rante tharau thilpek an buai em lain thole na omring lo tu te an ne na khan an thole na ring lo tu te an ne na an oma thole na omzia soifianan Krista nge chu thina ata tho a thole thu te mitam tak ne na po ain lar le nge thu pol hian a ril fi ani chu he korin thon khana bungsom panga thu hi thole na isua thole na phuma omna te a thole na chungchang mai ba ka mithi thole na om nge don ni ti a ril fi na ani a voinia kan zirlai tu ra hi zir aphur om khop a ring tu te ta na phechuan kan be seina nung min petu ani awangin apoimo tak zet ani ti kha kan soi masadu ni se atha ome ti chuan bungsom panga chang khata tanga chang nia hian ti hian ama tirko pola hian asoya tinu naw tu chanchin tha ka ril cheu kha ka riat tir leng cheu chu chanchin tha chu in loma chu mia vek chuan in dina ka thu ril cheu kha in ring mai ani lova in pom tat ani chuan chu mia bok chuan chandam me kinin omani atia helai tu hian pola hian chanchin tha korin khuami te nena chanchin tha azukrila chumi a chanchin tha ril awang chuan lali suamingin sual simin sual ngai damnan baptisma an changa chu enge mozirtir na danglam te deuten an lo nuai le ta ka wangin thole na om lo ni ti zirtir na te enge mozirtir na danglam khan alo nuai le ta ka wangin pola hian chu korin khuami te nena chuan chanchin tha ka ril cheu ka ril non leng cheu ti in azuk khiatir ani ti chuan chu chanchin tha chu in rina in pom tlat chuan chanchin tha ka an pom tlat chuan an pen san lawa an uire san lawa an pom tlat chuan chumia chuan chandam mekin in omani atia chandam mek ti hi Bible version danga phe chuan chandam mek ti na da chuang lawa chandam chumia chuan chandam ani tur thu chandam in ni ani ti in azu soi ani khalaya khan chumia chuan an din nge tla chuan chandamin anom tur thu pola hian aril ani ti chuan chang thum le chang li thua hian ama sabrin ka mu ve bok chu ka ril chon cheu kha khatia Krista chu pathian le khathu ang zela kan sualte wang athia an phuma
pathian le khathuang zelani thumnia kai thoa oma ti thu hi ron soile ta pola hian kamu ve bukha ate pola hian chanchin tha pola hian amu ve na chu damaska daya khan ringtu te ti du da tura akal mek lain damaska khodai engin ron chun thlua ta chuan lalpa tungai ni ti zo na pe a chu ta chuan zo na ron chana chuan arin lo de mai ati du da isua khan iti du da isua ka ni isua zui tu te alo ti du da kha isua ka pathian apom lova isua ka chu zol nei rong bol tu pakhat satya juda tlangwal satya ve mai angai lai khan iti du da isua ka ni ron ti tamaya ani tilko polala judami Jeho betu Elohim pathian yawa betu ani kha ania chuti lai isuin iti du da kani aron ti ta kha adonai pathian kha isu lo ni renga ni ti he chuak ta a chu isu chuan chanchin tha pola ne na hian a riatira chu kamu ve bukha ati nalai hi ani ta ani ti chuan chu chanchin tha chu tir ko pola chuan ti hian an soita a Krista chu chanchin tha chu isu chu athia antita a chu isu chu Calvary tlang cross a kantan athia ti pal thil ni lovin isu hi nang le ke mi sual te ta na athita a chu athi na chu chanchin tha ani polan atia pathian thuang zelin athia atia pathian thuang zelani na chu isai bung somnga le pathum changa le chang ruka khan ani chuan kan bo chiana wangin kan sualte wangin vuak thitlin na omatia isai na lo soya a vuak na vualte ti damin kan omta ati til isai zol isai na lo soi lo ka kha pathian thuang zelin athia ti kha asoina ni chu ti pal thil thu le phua chop thil thu ani lova he ta zol ni isai ten an lo soi tong khan chan mi zong chan dam na tur chan chin tha lo chu tur thu kha an lo puang lo ka chu isu kha aron thianga ti in an soita a chu Calvary tlang cross la li su kha aron thita ani chu mai chu ni lova athi kha adu to lova la li su chu Calvary tlang cross athi nu khan akinta te thara wa tha nu khan aruang an la tha a ti chuan phumin a omta a chu phum na chuan a en ti ra chu lali suaminga sual ngai damna na baptisma kan channa nim phum nge ya ama ming I suaminga baptisma kan channa tur chu chanchin tha lo om tur chu lali suwa hian alo ruam man lok ani phum khera kha angai na lai kha ani ta a chu lo le chuan le kha thuang zela ani thumnia kai tho om kha atia chu lali suwa alo tho le ta a ama kha pathian ani ta wangin thi nai na chal len theilowa thi nai na ngam lo wangin atuk thum tu ka chuan alo thole ta chu tiang che chon ke ni po nun na thara kai tho kan oma lalpa tharau thianglim kan don angai ani ti in voinia hian polan asoya chu chanchin tha chu isua thi na phuma omna a tho le na lali suaminga sual ngai damnan baptisma kan chana athinan puya kan sualte kan sima sual ngai damnan baptisma kan chana lali suwa alo tho leng khani ke ni po nun na thara kai tho kan oma tharau thianglim kan don na hi chanchin tha ania chu chanchin tha chu kan zom na tur atana anita ani ti chuan changa le charuka hian kifane na irin lar te kha chumi nuwa chuan som le pani te nen ain lar le a chumi nuwa chuan unau zanga ai tam ne na ain lar le a chung jinga mi tam jok chu tun thlengin an ladam chewa then khatero chu an mu hil ta ati a chumi nuwa chuan zakopa ne na ai lar le a chumi nuwa chuan tirko zong ne na tina to pera chuan ahun lo piang keiman ne na po in larani tin pola hian asoini helaya hian a in lar na hi kifane na peteran ne na asoina ni a chu mai pelama chuan Paul lali suwa hi athole ngai ni ti khian nan zirtir som le pani te nen ain lara chu mai pialama chuan mi zanga nena ain lar le ani ato bera chuan ama tirko pola ahun lo piang te nena atia ahun lo piang ama kha ti na soeni then kha chu an mu hi lati hi mithianglim kalma sato ho lalpa rong bol tu I soin lar na ngai tu te I soin lar na mutu te khang ho lo boral ta kha tirko pola hian asoina ani a
ti chuan atop bera chuan ahun lo piang keima ne na point lar ati hi Paul hian ahun lo piang ati na chan chu apostol dang zong te aya lali suai amu tai wang khani Isua kha amu tai awang Damascus dai eng na chun thu ka chau khan Isua hi pathian ani ti ria Isua nunga zuya Isua mingin baptisma changa chuwang chun Paul hian apostol som le pani zong te ai khan ke hi chu ahun lo piang kani eti in asoitani ti chuan chang ko chuan ti hian min thil le ke zong tir ko jinga te ber pathian ko khan ho ti du da awanga tir ko vuat lak lo kani atia pi apian thar ma in ring tu te ti du da man khoma ti du da tu kha tir ko Paul hi ani ti chuan chang som le som pakata hian nima sela pathian khongai na wang ngin kani ni kanita tina khongai na mi pek chu athonin aum lova chu ti an nekin an ma ni zong ain ka thorim zo kha nima sela keima in ka thok lova pathian keim khongai na ka ne na om khan athok zo kani eng po ni sela ke point an ni point khati khan kan hil thina khati khan nangnin in ring boka atiani kani ni kanita atia Paul hian ring tu te ti du da pathian khongai na awang tir ko ni na chu anei ve thu asoya pathian khongai na awang in rong bol na apek chu athlonin alo omani ti asoi bok ani tir ko Paul hian anmani zong ain ka thorim zok kha ati hela hian tir ko Paul hi achapo tongkam nilovin pathian na thona po anmani in athok lova pathianin athopui zel thu asoya engpo ni se Paul le apostle dang te chuan rong an bola an rong bol na tang midang in chandam nan changa ko ran te lo piang ta thin ani ti kha anita ani anmani zong ain ka thorim zok atia achapo lam nilovin ama hian chung zong chu keima tin lo pathian thil ti ani ti in Paul hian asoita ani chu voinia hian kan zirlai ani he Korinthon khat bung som le panga chang khata tanga chang som pakhathian Isua thole na chungchang chu thole na wanga Isua minga sual ngai damna baptisma kan chana chanchin tha kan don na chu thua chu voinia hian kan min ko mu atum achu ani ti chuan voinia kan zir chuate heng te hi ani pakhanna chuan chanchin tha kan chani film khur le rinom taka kan von ta chuan chandamin kanom don ani chanchin tha kan donga film khur ta kan von ta chuan chandamin kanom don chanchin tha kan mule kan hriat te hi midang te hil chong ve zel tur kan ni atiani Isua thina phumna le thole nei chanchin tha fam kim chu ani ti hi kan zir chu ani tulaya mi ten Isua thina chau ten tia Isua phumna an soite lowa athole na soile dei thina ma se chanchin tha fam kim chu ke ni chuan kan thrila chu Isua athia phumina oma athole ani ti hi ani chubaga chuana palina Isua thole na hi chanchin tha ti fam kim tu ani voinia rin na nung min siam sak tu chu thole na hi ani Isua thole lo se chuan lali suwa kan rin hi Paul chuan engma lo mai ani ang atia chuwang chuan lali suwa kan rin na ti fam kim tu beise na nung min petu chu thole na hi ani apangana chuan rongbol tu le in ngai tlom na hi thil in me tak ani atiani rongbol tu kan ni chuan lali suwa Krista anga in ngai tlom na hi kanin me em ani atiani le khang te ka voinia kan zir lai te ne kan zir chua te ni alom aro pui khop mai in voinia ring tu te ta na le kan ram ta na po hian poi mo em ani ti kha kan soidu ti chuan zo na te hi panga oma chung te chu ti hian kan chiaranga ti chuan achan na kan soi ngal mai tura ngai la atha ange Polan ka mu ve bok chu ka hil chewati kha enge ni atia Damascus daya engina chun thua Isua kha pathian ani Jehovah Elohim Mosian sinai tlang Mosia dan petu pathiana Abraham ko chuak tu pathiana kha abyak thin pathiana kha lali suwa kha amua chu ka mu ve bok ati kha Isua chu athia lo thole ni ti kha rechianga chu thole na chanchin tha Isua pathian ani na kha Damascus khodai engina chun thu ka amu kha Paul hian soina ani panina chanchin tha fam kim chu enge ni atia chanchin tha fam kim chu Isua athia pathian le kha thuang zelin phumina oma ti chuan lali suwa Krista chu
alo tho le ta ti hi chan chin tha ani chu achan na ani pathum na chuan polan tu te ne na nge i suwa in lar na soi atia pakhanna chuan kifa petra ne na in lara panina chuan azir tir somle pani te ne na in lara chu mai pialama chuan mi zanga ne na in lara ato bera ahun lo piang ama polan ne na po in lara ni ti kha achan na ani ti chuan zona palina then kha chu an mu hil ti kha eng ti na nge atia zirtir apostol then khat te chu an lo mu hil ta ti ina soi tum chu an lo boral ta a lalpa ne an lo chol ta ni ti a soi na ani ato bera chuan zona to bera chuan polan ahun lo apiang ang kani ati chan kha enge ni tia ahun lo apiang ang kani ati na chu apostol dang zong te aya apostol somle panite le mi dang zong te aya lali suwa amu tlai wang kha ani a chu ahun lo piang kani ati na ani ahun to lo ka piang ti na lam ni lovin a lali su amu tlai bi ga wangin apostol dang te ai amu tlai bi ga wang khan ahun lo piang kani ti in aseni ti chuan voinia hian chung te chu achan na ani a ti khan kha voinia Sunday school UPC Northeast India tena Sunday school kan zirlai korin le khathon ril fia na zirlai somni le pathum na an zirlai thupui Krista thole na chungchang ani a ngai thatu te zirlai zirtu te zong te lali suan tam takin mal som cheu ro se amen.